Chinthang apartment BJP long kachingbe dun amai kangni. Langbu ko lang sunalong ang songpen ng kiklo jok inut abang puapran kedamna. Kesing long pulang kay lang suaro tumpen isiang deng mahang kithek arni katalon. Kardom bini prime time berta long pen nilisang pe marvelous rong parpi nonarju ikta berta ang ton pen. Rajari asong atum methang asong ali lapen methang asong ali aparman along rada tumapan kachibu non puanta judun e plengun elang. Lason sini jangkar Bianglong district angkangpi Amri pen Chinthong constituency aparman pini Amri Chinthong mandal committee pen patirpi bonsi birsingki rongman pia klamalong BJP along kachingbe dunamai paman pon. Bangso kachingbi amai kapado ponahut Amri Development Front mate ADF, APHLC, Congress lapen, Independent asong pen kado kabe bangsuri pososietum BJP along chingbedun. Bangso kachingbedun amai long Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang aluhi sarpuaman pen kachetong dunalong Karbianglong Autonomous Council MAC lapen MLA tum chetong dun rinti. Halapu bangso amai api lang erdang English School Penchenglok umswai model open stage ingpu ponlo lapen buthot langor khonarong arlo paper block ato wartame ingpu ponlo bangso abhi umswai long veterinary IB ki kim kerang je phansitame long eke somasai dengpon ulukunchi pen hemari rongphar Karbianglong live kedam tang pre niphai sirkep arni kangsam por phai phlimalong manja police station angkang along kedo langbu ko langson long mohor ka chene bahut angsong pen nangke klojok Piniar ni anta abang arpum longpon pelang. Langbu ko lang sun lake kilang mesen lapen nong nam ka chithang phlubajok kai ki amat muni ratum chimit me pin pen labang so lang sun along ki jui jia phan kibang thek pon long. Emetang hawar pen badet prek jama long ri jasemet Dimapur hawar penta nang ki jui kibang aphai bad pon bomsi thek pon long. Langbu ko lang sun alang nang ke klu lake ingdeng ke thom andu labang so alang nang ke klu kilang dam jia phan Arlong thepo kateroy karlu ke kapensi angsongan ke paledamna lasonsi jirpo potum angsongan arlu damsi mohor ka chinep unahut angsong pen nangklo phidlo Manja police station along birta ke enpon longke inut Suresh Chakma arta ingkoi rahini ahem Dimapur firing pusi pachini langbu ko langson along mohor chine bomahutsi keklo SDRF penabang arpum penangan rilo bonta long pon pelang pena puthot NDRF pensi ako rithubo buta lamri hing pen birta nang pachini pon dilai pen Bijoy Rongpi Karbianglong live kedam tang pre ni phai sirkebar ni Karbilo Charlia song langkai langso ro tumpen inghana dong kangbura be pathua klamalong ingdeng isi mahangke thek arni aliralon pen katalon pon Langkai langso hawarta bangbang adima sonching thurdu nangji lo charli paprang du nangji pu akemang ke dopensi Karbilo Charlia song inglong pho langkai langso aro amahang pathek ponlo adaba porpen song alama ing thurpon da phi chiki mojai mekta pedopon lapante radamai pisitame kese langkai langso ro mai phu Komol Singh be pen mai chari ponsi mai ke phalam the kongchun bang Dilip Kram sa pensi parjupon Sonsi aluhi sarpoman pen Karbilo Charlia song tiripi chunbang budho terang Dipu Regional Committee Maipu Liton Singh Timung Borlang Phera Road chunbang Mongol Singh terang Anparta Arlong Pharla KCS unit lapente penangan rong asar lapen rongarat tum chetongdun Sonsi Metric Higher Secondary BA BCom BSc Sadlang ki undun tangatum aphan Karcho Jaimekta Pamanpon Anparta Prabjin pen Tovar Longle Pata School than bang hui nang piserak nang jipusi langkai langso maipu Kolom Singh be chunbang Dilip Kramsa dun maipu Dor Singh be tumpen Karbianglong Autonomous Council kachari Dr. Tuliram Ronghang lapen team Karbianglong atumaphan kachuningri pedopon pen school abang sa mela sonak thaglo nilitum teacher apan ke nilitum kechok che ko ingtungte athe dak lukela teacher ke avede tapot akhe loben sike bang aisila da lasi akhe lopen tum dadak regularly ke bang ji bulote towar bang kenang so towar avia joini sila tum bang be thekheder luk bang si nili bang pachni dun kang tum no dak pen lasi school ke pa messenger ban ke nilitum kes event abor ke bor idun lo we fis dame aprang sila towar bang nang gunai piasonte lalo bode nilitum la
teacher atum han busta me nilitum ulong po nanglitum towar ke mesen lo kopi bosina tum bang bede non ke nilitum yo se master han pu bulote koi bosina nalitum bang ber bede lo bulote towar han koilo kiti towar henoda ke kosolo tum arbi ke jang kosolo tum bang thekpo la bang koilo kiti la si prabjin pen nili chuning rigang tum bang ke Carbang Long Autonomous Council ACM Dr. Tuliram Ronghang Saraphan nilitum langkai jan habaraphan nang jinsora prabjin pen towar abang nang bonai piasonte pusi nili chuning ripon lo nilitum langkayan ke kahai lo adim ke kali dak 5 kilo pen nang lang lo jen nilitum la dakan ke ahoyan toklok ke nilitum ke kilometer ingkoi rapo baksi doi sita me towar bang ke non puta theklong lelang tasi nilitum tim Carbang Long phan kachuning ri bang ke lapulo nilitum man ajat akisung le nang rap re pusita me kota pen la pen and la towar bang nang munai piasonte pusi nilitum non dak langkai langso sabrans pen tim Carbang Long phan ke nilitum kachuning ridun ke lang News report Carbang Long Live Nilip constituency ke parlo NKBA mission sub center ke parlo angkang Mondoli Inglong Ikpi Baptist Church along kedamtang Bhomtiar ni aliralon pen pastor arani mesen pen ketalon pon Birthi adang along ta pastor de katalon pon asonsi niliba habar long ta prekjam Mondoli along ta pastor de talon pon Inglong Ikpi Baptist Church along ta kedamtang prenify sirke barni ada porphai keba porpen pastor arani kepa do ponahut Inglong Ikpi Baptist Church Nimarli Dunmaipi Rublin intipia hin pen mai chari ponlo pastor arani ke paman pon alam the Inglong Ikpi Baptist Church Kongchunbang Inush Hansia hin pen than pe klar pon mai ke chenga hut Inglong Ikpi Baptist Church pastor Kangbura ingti pastor aphan Monduli radatum amana pengpen kangthum karni aman kachipi pedopon aduntu pastor aphan man kachipi angthek anutin pen sang han tangka choi pohol pen ason kipi kepajer pon Pastor aphan hirjume kipia kardom kipia bang Inglong Ikpi Baptist Church Pastor Barim Babu ingtia hin pen japonsi arnama hirjume ke hangpia kardom padolo laso hut kilun ki kan pen Sunday school atuma hin pen parjupon aduntu pastor arani ke paman pon alam the arnama lam ke than pon abang pitor terona hin pen than pon pastor puke latin alam pensi ke bang latin atuma lam pen ki pudam ke pastor puke ahura tuma phan kelang kelana bang pusi kipu lase pastor puke kivia bang mate inut amunit amahang ke thek pen ki cheng pen karli arni anta pastor aphan akinang mate arpudo mahang ke thekarani kiso hut arnam kardompi achor ka chiriara ni mate adamasar karli arni lapen kachema tharni aling along ta pastor ke karja pidun abanglo lasi pastor aphan ke chinghonangji lapen amana peng pinangji pu than ponsi mesen pen pastor arani paman ponlonglo Koilamati pen Samson iti Carbang Long Live Kedamtang prenify sirke bhomkuron ingbe porphai kri simalom Thansari police station ke parlo ronga pahar ahabar bugdajan siding along edona hemalong inut abangphu amithanga pisola pen ningkan henia supia phan nupak pen tengkhengsi apranar mudat Bangso puthak birta kelongdon atengke kedamtang prenify sirke bhomkuroning beajo porphai kri simalom bipul kundo bang amithang hem chebangsi hemanghap rak hedamat ningkan hinia supila pen achor taraboti kundo arta ningkan ningkoira phophan nupak pen tengkhengsi apran armud detlo rongarat tumben kethan pona tengke bipul kundo asumar bangke thomdo bonta bangso hut asumar ba hinia tuma bangke puja kelangdon et aphisi ningkan hinia supila pen oso chupat hebom achor abhan abangke apran armud et pusi thanpon মাইকী জনের নাম তারাবতী কর্মকার হয় এই খেরুয়ার তারাবতী 25 বছর 25-26 বছর তেনেকুৱা হ'ব সৰু ছোৱালী 1.5 বছৰীয়া তাৰ নিজৰ ছোৱালী হয় নিজৰ ছোৱালী মানে আপুনি ক'ব বিচাৰিছে গিৰিয়েকে ঘনীয়েকক আৰু নিজৰ ছোৱালীক মাৰিছে গাঁওখন কোনখন ৰঙাপাৰ চাইডিং বুগদাজান গাঁও কোনটো আউটপোষ্টৰ আণ্ডাৰত পৰে বা পুলিচ ষ্টেচনৰ আণ্ডাৰত পৰে নে আমাৰতো ধনচিৰি পুলিচ ষ্টেচনে পৰে আৰক্ষী কেতিয়া খবৰ দিছে পুলিচে কেতিয়া খবৰ পাইছে এই ৰাতি 11টা বাজি ঘটনা 11:30 বাজিত মানে আমাৰ চৰকাৰী কামৰাই খবৰ দিলে Bipul kundo ar niba amat hor kangri pensi kebang berajok hemisi kai ke ta kache bhongsi ar judun longver lapen bangso ar nisitame lason thak thaklo
kache bhonga hot hemar lopen tala kache rak heda jok rab dunun edadlo abhitu radatum hemar pong hekdak si bipul kondo phan radatum nebor isi ingnang hedlo যোৱাকালি ৰাতি 10টা 10:30 বজাত 11টা বজাত এইটো ঘটনা আমি যেতিয়া হালাচিলা হ'লে সেই সময়তে আমি তাত যাই চাওঁ যে মানে দৰ্জা পূৰা বন্ধ কৰি আৰু তালা মাৰি একেবাৰে ভিতৰত হাতিয়াৰ দাও লৈ মানে মাইকীজনীক কাটি পেলালে আৰু তাৰ সৰু 1.5 বছৰীয়া পোৱালি আছিলে তাক বি মাৰি পেলালে আমি যেতিয়া গ'লোঁ তেতিয়া চাইছোঁ এই তেনেকুৱা হয় সি মানে ঘৰ ভিতৰত ঘূৰি আছে তেতিয়া পূৰা গোটা গাঁৱৰ মানুহ জমা হয় মানে কেনেকুৱা তাক উলিয়াম তাক ধৰিম এই মানে ভিতৰৰ পৰা তলা মাৰি তলাটো ভিতৰতে ৰাখি আছে সি বাহিৰ ফালে থাকিলেতো খোলাই ল'ব গৈ পেলাই ভিতৰ Bangso puthak rai kom sai khipen ke than pona tengki apran karmudet bipul kundo asupi lapen taraboti kundo phan kithi tangar puma bangke postmortem aphan Difu Medical College and Hospital alongsi pali pon thanglo lapen adai ke do bipul kundo phan abangke Difu Sadar Thana along lamhoi pabonsi nonamat ke Difu Thana alongsi beng choklo pusi thanpon যোৱাকালি ৰাতি 11:30 বজাত গাঁওবুঢ়া ৰঙাপাৰা চাইডিঙৰ গাঁৱৰ পৰাই মোলৈ টেলিফোন যোগে মানে জনালে যে তাৰ মানে হত্যাকাণ্ড হৈছে বোলে তাত মানে এজন মানুহে নিজৰ পত্নী আৰু তেওঁৰ নিজৰ ছোৱালীক দাহেৰে ঘপিয়াইছে আৰু তেওঁক বোলে তেওঁলোকে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে বোলে সেইমৰ্মে আমি তাত গৈ পিনে পালোগৈ তাতে সেইমতে আমি দুইজনক মানে মৃত অৱস্থাত দেখা পোৱা গৈছে আৰু মানুহজনক পাব্লিকে মেনহেণ্ডেল কৰিলে সেইমতে আমি তেওঁক মানে নি পিনে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে পঠিয়ালোঁ আৰু বৰ্তমান আজি পষ্টমৰ্টেম কৰিলোঁ মেজিষ্ট্ৰেট মেডামে তাৰপিছত আৰু এতিয়া PM কৰিবলৈ পঠিওৱা হৈছে News Report Karbi Anglong Live Pini prime time berta bangke lapan si kang ton iglo domi thak mi kardom